Kredit super mikro 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta rupiah. Mereka dikenakan bunga 24%. Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10%, 9%. Iya, Pak Rozan. Hah? Berapa? 9%? Hah? 9. Bayangkan, orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila. Saya tidak paham. Saya kumpul Menteri Keuangan, kumpul Menteri-Menteri Ekonomi,